Miliki hambai जोंनि media friends रौनो जों दी प्रमोथा महाराजानि नेतृत्व फाइमानि 2.5 year काका ओ कामनि जराव जोंनि सामुंग तांथनि वो especially funding वो दैनि problem वो दं जे जोंनि एडिसिनि फान उंनि दंमनि आबो जों उंगिया Amo traditionally agi nisimi edisi je progotham ungpaime nisimino jini edisi ni sufficient fund kore ungya nge jeng state government by the conversation cholai tongo khai tongo jeng paime ni yagulo jeng sawi ni tongo jemon ronde jini school education 1632 ta school tongo bono jeng maintenance khaine ni dekbal khaine hinge अनेक रां नांगौ जोंनि ट्रान्सफार फान्ड जोंनो एडुकेशन डिपार्टमेंट एलट खायखा ताक्लायनि बोसोराव स्टेट डग एप्रुव खायमानि 1.35 1.35 लाख एप्रुव खायजाखा ओंखाय आरोनि बिथिङाव जों मा खाय एडुकेशन डिपार्टमेंटनि 67 लाख ट्रान्सफार फान्ड ओंखाय आसोबायथ' जों maintenance खायमेया देखभाल खायमेया आसो स्कुल गोबां मा स्कुलनि अबस्था ब्ले हाया जों जतन छिबो नक तंखे दगला तंखे जानला करे नैनि बेंच करे इलेक्ट्रिफिकेशन कनेक्शन करे स्टूडेंटनि टॉयलेट करे अमाहाय अबस्था जों स्टेट नि थानेबो जों प्रपोजल हजा जे अमाहाय अबस्था नै दं नगे ताबो हठात के बंद मनि हाया अमो बराबर न अमाहायके न चलै फाया जेफ्रो एडिसी हाफां बाय स्टेट नि दं आफ्रो लेफ्ट फ्रम नि गवर्नमेंट स्कुल गोबां मा तांहा तांफानो बनो बाके मैनेजमेंट खाय दंनो बागै फान फ्लो करे के गोबां मा जोंनि एडिसी नि स्कुल प्रॉब्लम मुइ थांखा जोंनि गामियाम जायो तै गरै हिंखेनो एडिशनल एलिगेशन दं गामियाम जाय हासुग्राव जों थांबाय नायखाय के मैक्सिमम जागा तै नुजानाय गरै जों नगो मकल बायथा किन्तु बर'नि स्टेट नि थानि बा सेंट्रल नि फान गोबां मा दङै माने जल जीवन मिशन बाते अनेन स्कीम बाय तै सल्यूशन खायनायनि बागै किन्तु जोंनि DWS नि डिपार्टमेंट जोंनो एडिशनल रजाया ओंखाय जों बाके दैनि सल्यूशन खायनायबा जे बर'राव जे लुकुराव हयतो बुजिया आंगै एडिसी आमसायो दै गरै हिंखे एडिशनल दुसरावै मानो पियाबा आं जत लुकुरावनो सानानि मोसौबो DWS डिपार्टमेंट जोंनि यागो गरै टोटली स्टेट गवर्नमेंट खौनो नाय ओंखाय जों अर जागा दैनि सल्यूशन खायनायनि इच्छा दंखा बा दंफानो जों खायमाया जे जागा प्रॉब्लम खायके जों स्टेट नि DWS मिनिस्टर बा डिपार्टमेंट नि थानि DWS डिपार्टमेंट नि थानि जों लेटर जत चिने MBC राव जानजा कंसर्न एरिया नि और जागा तै गरै हिंके जों साव DM नो साव SDM नो साव माहायरक सिंलाय मा दं जों एडिसिओ आं CM तैसिनि EM दंतो तैफानो पब्लिक डक्टर जोंनो एडिसिनि मन्त्री हिंके थुं खायमाने मुआसो पिया जों बाके खायमाने बा जोंनि थानि DWS नि एक फैसाफोरनो फान करे FFC नि रां बाय जों किसा मावो 5% जोंनो FFC 15 फाइनेंस कमिशन बरो राबली 84 करोड़ जोंनि बाजेट एप्रूव फुनोगो और जागाबो जोंनो 5% सिराव डायरेक्टली जोंनि हेड ऑफिस 5% सिफाय राबली 5 करोड़ जों मावो आ जागा बाद बाकी BSC ओ थाङो विलेज कमिटी ओ थाङो तब विलेज कमिटी चिनी जत साइमानो एडिसी विलेज कमिटी माने एडिसी बाय कंट्रोल उंगो होनदै किन्तु प्रैक्टिकली एडिसी बाय कंट्रोल गैया इलेक्शन गैयानि बागै ओंगे जेहेतु इलेक्शन सिंया 15 फाइनेंस कमिशन नि रां 25% एडिसी विलेज ओ थाङो ओंगे अमत जों तबक चालो गया BSC जों चालो गया BSC ओ थांपायो अमायके जोंनि हेड ऑफिस के 5% जों 5% बाय सेंट्रली जों किसान हारबो
बाद बाकी जुनाल वाइज सब जुनाल वाइज जों रहो माहायके खायो दं के रोड नि कंडीशन बो जतन क्वेश्चन खायो एडिसि आमचायो लामा गोरेंके एडिसिनो एलिगेशन थेपाव कक्सिल साव के पीडब्ल्यूडी जोंनो एप्रुव खायका तागलाय बसरो 5 करोड़ जतन साइमानो कायसे ब्रिज नानानि बागै 5 करोड़ नि एबाब नांगो कायसा हान्ते ब्रिज नाना हिंगे किन्तु जोंनो ट्रांसफर फंड डेवलपमेंट नि बागै ओनली 5 करोड़ जोंनो एप्रुव खालायो के 5 कोटी पीडब्ल्यूडी नि रां बाय सारा त्रिपुराओ प्राय निनि 3000 किलोमीटर चिकन लामा एडिसि नि लामा दं ornichi oro maike roughly 3000 kilometer cikon lama senajana edisini road to ge 5 crore by jeng besu kilometer lama senama nai ba ron di 5 kilometer isa hate teke senai roni ge lokrobna angmone sani musugu 5 crore by jeng edisini lama rono senawi maya jeng state government ni thani ne alternative jeng proposal mar hawo nini chithi mar hawo omhai ngoithang nge sung arai bosor ka ha agi bu edisi ni condition omhai ne ang jeno phaimani last year hongke 20-25 कोटी rang mayang payo je approve budget omo practical kono sarkar no allegation ro mani kogya joto sarkar no finally mane financial year ni ending hongke 20 कोटी 25 कोटी जे एप्रूव बजेट मायांग उइथां हाके 84 नि सिमि टाक्स जरा प्राय 700 करोड़ रां पेंडिंग एप्रूव बजेट जदिबो एडिशनल फंड होजागु प्रोजेक्ट वाइज सपोज सिनि आमलो बुसुं माखा हॉस्पिटल तांनानि बागै 30 करोड़ जों माखा बबाय तांग तंखा एस्ट्रोटा फुटबल नि बागै जों राबलि 10 करोड़ रोजाखा खाइ तंखा ओमाके एडिशनल फंड रोजा बतो बजेट नि बायरे सेंट्रल नि होते बरक सेंक्शन खाइ तो बो जोंनो रो चिनि नीति आयोग नि 2017-18 मामानि बनि परे टाक्स जरा नीति आयोग नि फंड जों मायाको एप्लाई खायजा बरनो चिठी रहजा नीति आयोग बाव रवानि बाङो इंगे जों तार परे बो चिनि एडिसि नि जे रां फाइमिनि न पाइ टु पाइ जों बाहायके इमप्लिमेंट खायने boni bangai jeng samung tangui tongo jotono nogui tongo chini edisi ni je kisa department wise nini health department nini fisheries department nini RDD department ni je transfer fund payment no jeng beneficiary ro rogoi khai tong or jaga jeng kuno khaine ni kori fishery department ni hoite suppose phaine nini SF ni thani phai chini head office of phaya thik bahai agriculture ni hoite bu boroni SA superintendent of agriculture boroni thani rang phai beneficiary no bahai ke khaine boro khaine mane boroni target no jeng implement ma khayo asuksi jeng alada ke proposal homani chini head office of phaimani ke rang kicha phai bobai jeng power tiller rokha nini koekta nini agriculture ni department by market chedok sanaka omhairoke ma khailai to ini analysis thangnai je government sikangnai je DC government tongmani borok ni jorao arai bosoro je funding release mani tabuk norong ni jorao je funding release mani aboni comparison bahai emne to thangnai jorao motamoti je approve mani taboni se kisa percentage haw te additional fund bu alada mako যেমন 2012-13 রগো বড় অনেক এডিশনাল ফান্ড মাখা কিন্তু অ্যাপ্রুভ বাজেট নিব হকে মোটামুটি সেম না যে আপর নিহাইনে তাবগু ওমহাই চলে তো যে অ্যাপ্রুভ বাজেট মানে নং বাজেট চিনি কমে মানে সে কলাই তানে কে জেনারেলি ইনফ্লেশন উঙ্গু 3% মানে খুনে মরং মানে বছরগ্রুংনো 3% চিনি বাজেট হকে kome mani hai sing jau jono tamo senai rondi agini simisi kome phai ba sini tag 3% bare phana jeng 3% maya ang pe de ba ge bosobrung si kisa kome onge cheni je inflation by
budget no money mata pasti maya ngui pay angge agi 10 taka bai nang mai rong pai mang tak pai meliang ha thik bo hai kisi chin ro mai thang region tamong na tabuk je state government funding release khaya ba funding kachari tongmani bo hai ke nang abon khagai tang region le tama bu sai me ya pheba jita practical borok chno ro ni bata royang mani ke tiprasa ni amsayo development ungthung kabangma borok no musuk jaya hani bangun ne chung barbar ne saima tongo je kuno sarkar phaithung oro jaga je ADC ni amsai no development khaina ni bagai borok musuk jaya buko hingge sai tongo jotoni bangai development khaina agi bu saman tantro ni khana kata सबका साथ सबका विकास संख्या किंतु ADC नो कार्य बाइके सबका साथ सबका विकास नहीं बा इंगे और न पब्लिक नि क्वेश्चन जनगण नि क्वेश्चन जे ADC नि आम साइना डेवलपमेंट खाया साथ राज्य उन्नतिया जे देश को उन्नति tabo khonnarong ni motha to tripura ni second largest party jodi funding arai boshor dore 3 boshor kana thani tong funding mania 5 boshor te odek se tongsu haikeno next government ni bagi process ne ke obo hai condition party ni bhakti movement khaijak nani mania mang 5 boshor da pungnai nor nasing tongnai bo hai nor wan sogi पार्टी नि decision तो आं साइमेया चिन बुबाग्रा न सानाय पार्टी बाके मूवमेंट खाइने बप्रो खाइने आर जों चिन महाराजानि इंटेंशन क्लियर ति प्रासानि अधिकारनि बागै माथायनि बागै ब मूवमेंट खाइने आर आसा खायो जों बुबाग्रा नेतृत्व चिनि ति प्रासारनि ताबंनि जे प्रॉब्लम तमनि किसाफानो सल्यूशन उंनानि फाइजि थाङै दङ जों बनो न चिन बुबाग्रा न नाइसिमा दङ चिन बुबाग्रा बु साइ दङ बबोनि सागबाय थांमुंसा नाया हाइफोनो ति प्रासानि अधिकार ते माथाय दंनो दैयै फाइट खायनाय ते आदायबो खाय खलांनाय जों बिसास खलाय एडिसियो tabuk ICA department dong ICA department no ko kabama koksi chamor asai jak solution ni bagai ni thani buskamor bo hai planning do khaijak dong जों तो always solution नि बागै वासoi दङो फेबा जों ताबो हठात के दि सनामाया खं दङो बो परजायो थाङै जों खायनाय किन्तु जों जत मीडिया फ्रेंड्स रगाय प्रेस क्लब रगाय जों डिस्कशन खायजा बाके सolution थांलायने ताबो जों चिनि थानिबो पॉजिटिव न दङो जाते चिनि बोल त्रुटि nya नातै आगि बुसाव ताबो बुसाव जों दि सन्ना थानि हयतो पेंडिंग उइ मानो लेट उइ मानो बाकी सा जरा ना उइ मानो कारण जों दि सन्ना थानि चिनि फान्ड नि इनवॉल्वमेंट बो दङो जे फान्ड बोसो इनवॉल्वमेंट नाय बो जों हिसाब माखायो ने पॉलिसी वाइज दि सन्नाय बाय इम्प्लीमेंट खाइमे ge a protei bu problem ui thana hani bangoi ne जों किसा जरा नाइसिं दङो चिनि बसकांग रो चिनि बुबाग्रा नेतृत्व किछु एकता जों चिनि मानथाय रो मावै थांफ्रो हंके आप्रो जरा रो जों चिनि फान्ड बो हायने चिनि बाजे नि अनुजाय खाइमानाय ने बाहेराव न बोसों नाइसिं मा दं ge hani bangoi ne हठात के ताक दि सन्नायावो जेफ्रो जों खाइमानाय जा ताबक दि सन्ना हा अमाहाय खाइनाय फेबा खाइमे आंहा के फान्ड नि शॉर्टेज नि बागै प्रॉब्लम हा के चिनि KWRWNG चिनि महाराजा KWRWNG नांगिया थांनाय हानि बाङै जों दि सन्ना थया मै दं central government ni bhakti tripura sarok je nai tong mani union territorial council ngai thangka kangke ini sakbai thangin opinion tamo abo ungmani kamkok na greater tripura nen nasing dong अमतो जानजा opinion personally ni opinion जों तो चिनि बुबाग्रा जे प्रपोज साइटंग सेपरेट स्टेट ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड जतनि साइ हांको माने के ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड ना हाव कारण जों ताबो यूनियन टेरिटरी इनके बु बायने फाइने ऑफिसर फाइने ऑटोमेटिकली चिनि साकावो बॉस दंना के जों ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मा हा के चिनि थानि कोइसे बॉस करि खाना चिनि ट्रिपुरा सन बॉस ना हाको माने तो ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट ना हाको फेबा और जगह
central government जोंनो बो माहाय लामासि solution खायने नाय बस state government को depend खायने central government को depend खायने जों तो सिनि माथाय तो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड होनै साफानो बरक दिसना थों बो माहाय के जोंनो बेयावनायनि नाय solution खायने नाय borok jaw far khaima bai norok ki satisfaction ngai da जों तो Tamo senai satisfaction ni kok tu kuskri o jaga. Chini bubagra te chini ti pramotha. Tabo bo line yo borok seno rona ni nai tong kono sen nai si tongo. Jadi borok seno omo bai pen ti prasa yok sama manai. Borok lama punung hai ke obochi chini bubagra wan sunai jeng wan sunai. Je omo bai jeng bahai chol nai di soli ade. Apro ni di sona janai. First of borok bo mahai offer of bono mana girana chini ti prasa mumbai kubi kubi di hamnai na hamya botos chini thani offer tagjora ungya ko je pro ungnai apro chini bubagra wan sunai chini party ni bororo wan sunai ti prasa ro wan suthu cabinet tabuk bo mothani babi tinta cabinet khati jak baskang jorarago tipra motha cabinet khorokta mankhang kan sakbai thang bo bahai nangjak nai personally ni opinion tamung nai ki greater tipraland ni samung no jeng apatat stop to ni jeng sarkar bai thanchang lai sinai boti heke bansun abo tabo bukuno kokaya khom bui hai chai tongmani chi boroni cabinet do saurna expansion khaine khaya bo bjp ni upor depend nai chini tipra motha ni o jaga tagjora kuno mahai di sunna ja khairo hiya bubagra ni kogo bukhnaya kho jodio chini bubagra barbar na sai tongo first ti prasak no boni odikar ronani bagwi wansok nai hinde minister kebuno banawani bangai sekang wanso ya nei chau jodio chini ti prasani bagwi boro omahai mane chini solution ni bagwi roi ha ke jeng tamba minister bu thangai man thai bu tong man Peba जोंनो बर' दिप्रासानि हामख्रायनि बागै लामा मारग्रानाय बनिपरे चिनि बुबाग्रा दि सनानाय हाय हनै बुबाग्रा साव किन्तु अर जागा जों बर' बाय एलाइन चंगै कैबिनेट थानाय माहायरो माने दिप्रासानि सलुशन माया सागजरा माहायकुनो चिनि बुबाग्रानि खुबो खोनायाखो tabuk BJP party ni phasing te je 125 amendment bill সংশোধন খাইনাই TTC খাইনান হিমান phasing aro 50 seat খাইনাই 42 department re nai ni mani unke maharaja je Delhi o home minister je kok salai tongmani yang o already brok ni state government ni phasing te je proposal rokhajak tongmani abo bai jodi 125 amendment bill TTC khangke abroni phasing no le somsusto da bahai 125 amendment no je tak tongmani bo je sang samani bai o jaga o propori including ya muchung nokja phiaba chini maharaja ni tabo je dialogue ni bisingo borok busu ronai toma no ronai jemon land power ro mahairon inclusion tore tong mahai manane accord ni bisinti borok aro include khai hange chini maharaja wansoi nai nai henai chau tabok sujara 120 feet amendment chini tripura ni hoite rohmani to onek doi thangka bo buskango december ro ba january go tode no ungya ko tak pojong to sawi me ko jodio ungui thangka hange moto aro toma tong manai ne je bill pass mani pore chini tripura sani bagai seat mi bare ma bai ble chini TTC ngoi MDC ni seat bare ka cabinet ni reng hake manka mahai siming ya phan ni provision bo mahai tong ni na te ni Tamo sene land ni power busuk tong mahai rok jeng manai ne boni pore jeng apro satisfy de oba jonogon si decide khaine je tiprasa rok hanai de haya de jeng tipra motha ombai jeng satisfy kha hi ho bai to Ungya tiprasa satisfy de ing nombo si manai ne
That means जे कुनो decision नाना निश्चित public ने opinion ना हरजक नहीं अब ना बुझ पाएं public ni opinion to borok board ni mai dimero nai bas kang boot ni madam ya tabo kong ni ko government to khanya ni khaya ba je offer khai to central government abo no accept khanya da khaya ke abo public ni opinion na harjak nai da bas public ni opinion bolte chini jara society ni head tongnai ro chini maharaja bai kok salai nai ro omo bai financial lo chini tiprasa ro busu agoi manai obo to joto bai discussion khaime phane at least jara uccho porjayo tongnai ro chini somas ni te intellectual tongnai ro bahine group ni bising to asok janai wansok janai salai janai chini party of discussion nai chini maharaja bu jotono sungui mane maximum borok jodi omo bai thanglai grasine nge apro maharaja bu poilani simino sai tongo boto nironi mane public ni bangai jodi benefit nai hamnai hinke ti ase ambu agree to maharaja to public no roni bangai chi wansoi kamani apro ki BJP bini policy wo success ka nei da nei mano senga to BJP dabon nai mani ba central government dabon nai mani naro tipralen pogoi thangdi naro greater tipralen pogoi thangdi abone mulle cheng mungsa sek nai boto boroni bepar boro to sawai mano je tipramotha greater tipralen chalia mumbai neng ha he boro to sawai mano tipramotha ne di son bom hai bono bu public ro nai thang je omoni pore tipramotha bom hai bhumika na bom hai role khai public nong nai chini maharaja bo punung nai je boni pore tama khai thai যতদিন পর্যন্ত চিনি ত্রিপুরাসানি অধিকারনি বাগৈ খাইনাই নাংনাই চিনি মহারাজা খাইনাই ফিয়াবা जों अ जागा वानसक थाय मुभमेन्ट सिमी खाइ तो माइमासे हेंगे तो केबो मुभमेन्ट नो फाइगला nge चिनि त्रिपुरासानो बम हाइके ताबो किसफानो चारवनि लांदाक बतो चिनि मुबाग्रा मानायने बार चिनि महाराजा तो साइतों आं तो राजबारी tongo ani property ko bang tong sara jibon movement khai tong fiaba kamiam sayo tonai jara bikra tonai tini rega bai politics khai jagu nini tamo snai bura buri pata bai politics khai jagu ration card of bum inclusion khai rana hi politics khai jagu borono to sing koi din movement no tong manai ma boro to movement khai ni bahogo mai tong ni nan nei ble ideology to sno mothangya boroni bikraroni nge tasini maharaja to clear haisi tiprasani bagai ang soba khainai adai khainai niro ano logeroti nge chung tak logeroi tong tiprasa joto logeroi tong adai be ngui thangnai tini adai ngai khana adai ngai ba khali adai ngai omahaya chung thansa tong khainge adai ngai salary khana mai chini asam